Berebwega ninguku gwatogeni kirinteto chietu cheru tha mugwanja narua iri tariki 12 mweri ni Joena mwaka ni jwa 2025 na inguku gwatogeni kirinteto chietu cheru tha mugwanja mbita Maureen Kinya tukiambiriria nteto iji ni ati nyuma ya nja cha mabisa bathatu ba NPR baraboragirwe ni maitha guchumiria na kuga mabisa ba ukaria guteu barabera kana Kinya kubatetheria kiri mibango ya mathikoja endwa bao ria muthia gikundi kia Rwang'irwa ukaria gitongeretwe ni ACC Edward Njoroge, munini wa OCPD Mark Bitok, OCS Weldon Odhiambo na munini wa Chibu Ntwamboi ne bariungirite nja iji chio ithatu kuringana na ACC Njoroge ne bagote ya mono goge iria bathatu bau bararitaga ya ukaria bakiuga batwithiritwe Kinya ntereje ni ndande ne bakinyete kuboreria nja iji na kumenya ina mibango ya mathiko ikinyete ni kenda thirikari yomba kubatetheria. Nicola Chabari ni agutuambiria chio. Police bautio ripotura wata kuma kiri OCS urato kuna nore akwa batwe mwaka kwena manaiti so kinya thaitu ikiunduine kinya kwatwika twina arrangement still tunitotene information niembea kuma obisine tuisi polisi baba NPR bethera by and OCS OCPD na komanda wao kumari okuo tewe turona kana araturia na tukuendelea pamwendete riari moyo kumaniana meario eno ya ntoba family ithatu cia mabitha aba NPR baba oragirwo ni maitha ntugo ya Jumatatu kuga ateiba kona takabateyanĩrĩtwe ene thirikari na utire abitha akinya awokaria arakinya kirimechi yao ende utongoria abwa ukaria abwa ntere ino cia Egembe North butongoretwe ni ACC Walare to Edward Njoroge deputy OCPD to Mark Bitok wamwe na kinya OCS kwa gituo kia polisi ikelare to Weldon Odhiambo wamwe na Sabuchibo Ntwamboi ibakinyete kirimechi ino. Hii tumandamana na maofisa the Deputy Sub-County Police Commander, the OCS Lare Police Station na pia Assistant Chief Ntwamboi Sub Location hapa Ntwamboi Location. So leo tumekuwa na shughuli ya kutembelea zile boma tatu za maofisa wetu wa kitengo cha NPR ambao walituacha siku ya Jumatatu kufuatia kile kisanga cha wavamizi na pia kujua ile mikakati ambayo wameweka kama familia ya kupumzisha wapendwa wao, na sisi kama ofisi tujue mahali ambako tutaingilia, ndio sote kama ofisi na familia tuweze kupatana katikati ili tupatie wapendwa wetu safari ya mwisho. Kuringana na ACC Njoroge aliuga tiga bateyanĩrĩtie anto bamichi ino nonto ibaije oma anto baba barale mabitha abao ni babatethagiria muno manto ni meya kwa igokaria ntere mwanya mwanya. Kumbuka kwamba ni maofisa ambao tumekuwa nao hiyo miaka yote tangu andikwe kazi, wametusaidia kwa kazi hapa na pale, kupambana na wizi wa mifugo hapa na pale, na pia kuzuia wizi wa mifugo. So tumetembea kwa boma hizo tatu kufariji familia zote tatu. Kuma wandia Ntwamboi Egembe North, Petan Class, Chabare. Biashara bagwa kama wodi ya Kirwa na Rige sigo bunge kia Bore ibakuromba thirikari nene kubekira ibao bya kuonania kuri na bams kiri thoko yao ibakuga ndereba baingi na mono bare batize njire ubwega batimenyaga kuri na bump Antonia uni untugutike bao ya kuonania irio untubura botomaga mitino ega kujirwa antwa uko wingi. Biashara baba bare baritaga biashara chao rutere rwa barabara ntere une bakuromba kwethirwa bakiuga ngugi chao na ndechiri ugwatine na kinya bare ugwaene nontu bwa mitino kwethirwa igikarikira Antonia au aringi biashara baraba karaka rutere rwa barabara thokonia wakamoi bagukaya nontu bwa mitino erekarage kionekanaga guntu guku gitumi mbampu irere bantu agetie na kionaniria na nkarira nyingi cionaga mbampu ino ire karibu muno ntu bura botimago kaumira mitino wena mbampu ire aza mbampu egwekirwa ete na rangi nto ngari ireje kathongotha ngari ethongotha ekeje janti kwengi ejire ethire ngirungirwo tereza ekorokirire au ketererwa enge kothongotha mbampu nonto mbampu ni kwaurete ejire raringa ngari wenge tukona kwena kwati mono nonto jantu ke ngari yamite mberu town eri ngari brando etha kwe porombox yerungi ajo jweke kora igwasi akwethera mbamsi ngafuro ra akinyire break akinyire ngare rus control
ejeringa probox wire au yamethiria buru na nyi morungu otetheri tu mama batho no re bari bocoka gwikira igwachi ko yeringe bathiraniria nonto inya ngari chikoro kwa tu twethera twina wasiwasi nonto no kira ngari yuma inyara mine heja ntera ndeze kwa twethera twina wasiwasi enene muno kinya tha mbambu ne kero twina komaka nonto uria kuringwa ngari reje karinga mara ne no karera je kenya ekakinya bureki ukona yo kakinya toi ito kuona challenges za ngari eza zengi ezere na ndeze ringe ingi jireja chikathungutha nyogwa bura tukuthwa twina butho kone itukuthwa twina ogwa bunene mono iromba reo ibantu aga gwikirwe saini mbundi ya kuonania kwina bambu kaingo kunyithanyithia mitino baria twibera batutethie na kuja batwakire mbambu irangi na tubao tura twekiri twaja tuchokwe iromba ra tumba kuromba thirikari imbams chichi ya kwerangi na kabao jakara kekairo karingi mbamsi kakuonania kwi mbamsi embere gekirwe na kagekirwa jaka gekirika ka pipe eroje nondo gekiri na pipe eroje tutichika tha getera muguka na tanga karire kuromba mbambu eja ya kwa rangi kenda ngari kuraja yombo miona nonto ekinyera au ukona ngari eja kinye nyambureki ekathongotha na ikwena atare nene muno ituko ibwathithiria bwega nonto mbambu yone ekirwe kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera Weru wikendi ni ukambitaga ki Mutegi. Munini wa Chancellor University ya Embu Daniel Mugendi njironi athitangi neeti ari otumiri Obisi Boboe akiorwa kuria shiringi milioni 3.8 ni kamiti ya mbunge nene neo Investment and Governance and Education. Kamiti zitongeretwe ni mubunge wa Bumula Jack Wamboka ne kuga Mugendi atonga iragia chukuru ja utonga bwa mtu kiumbe. We got it as capitation from the ministry. Yes, Chancellor, don't take us through circles. You got it. The money was for CBA, Collective Bargain Agreement. True or false? Vice VC, true or false? That's true. Yeah, then you use the money for other things. So the procedure is you needed approval from where money is coming from. Because that would mean the vote that was, this money was intended to go, will suffer and suffer. You haven't told us what happened to the CPA. Okay? So that is why you needed approval. And that is why in financial prudence, we must follow the law. If imagine if everyone were to operate like you, we would not have a country. Because you will wake up tomorrow and do what you want to do. You will wake up and take money for salaries for your lecturers and go and buy dogs and put at the gate. Okay? Yeah. So we flag you for excessively being incompetent and abuse of office. Do you know what that means? The consequence of that? Possibly you people could have taken it for granted. But when you go state by state, you find that there was no approval. Another stage, no approval. So just two things the way you wish. And that's where this committee should be found. All the professors, all the vice chancellors who come to this idea of just spending money the way they want. Because at the end of the day, these institutions of ours corrupt. And there is that law, Chairman, which says that a person who goes beyond what is provided for should be charged to pay personally. Remunerate the government. There's that provision. And consequently, the committee charges the Vice Chancellor the extra amount, which is $3.844917 payable in 6 months, and not from the university. The Vice Chancellor must pay from his own
monies. Njaa ya karani wachani kuma ntura ya ntagana ibamukirite ithithia ria kiao kuma kiria yuthi ba St Gerard Youth ba kanisa ya Catholic iruma baria batindite njaa eu kwithirwa bakimetheria kubaurira nguo na kinya kubakenia njaa iji iria bena ana bari na mawathe ithena ngina bajitwe ituraga mithangikone ayuthi baba bakiuga ithithio tariri niria bata nturene. Mochie uyu no akambe wanchani ntura ni antaga na ambari cha magutuni kirige chigombunge kia Maraham. Ayuthi magana bagi kundi gya St Gerard bakanicha yeru mabekinyetie mochi uyu kenda gutetheria antu ba mochi uyu. Ino ni team ya St Gerard Youth Group Eluma Catholic Church egatwejete mujejejo jwaba tugane jwaba Diana kwa charity work nonto bena madina hapa na pale thayini otwina onoga otena facility otena finance no me kwelutira ukona na ugaitia nto kapale lutirite nonto ba otetheria kurima tureje tukararia kwena kugura nguo thayi wena inya ne kaba kwelutira thayu bogutiwe tera mwanko kule niyo kauga eno kwenda thayi wena inya urura mauntu makenie mulungu na makenie bururi kuringana na yuthi baba bekinyetie mochi uyu itaria kairende nyuma ya kubakira nyomba kenda kubatetheria na kurima kuruga kubura nguo na nkinya gutwira ng'ombe irire mochi uyu na kwambiriria twambe twake nyomba nyo twakire nyomba ije ya mbao twabakira nyomba ya rumu inya nikenda tumba baomba gwetwika ba comfortable aria bawikara nonto twambiritie na ajiari ba mujejejo ithe na gina na anabao bonde niba bonde wote mtu netaka akili yao etembera zimbambite kuthuku akili ni mwali umwa kinwe sawa na no bamenyagira mujejejo junde mochi wa kambi uturagia kinyamara kinene kambi na mwekuru wake bagwatirwe murimo wa kuriganirwa na nkinya wa mechiria nyuma ya nabake kiri bathatu barachiere bakugwatwa i murimo wa mechiria riwa mujiu ni ndi bamenyagira agiari nabo ni bakurire na batiumba kuruta ngugi no lakini yudi baba ninkenete ni bomuno ni gonserera murenyo munde ntuona bakongwati ona kulimira mboso ndali magiro ninka kauganga yala baladi mamu eure tojojo totonganetsa mono netu wanankilele kiaki lelea ndawanante kona mtu na kambola yakabadi lebo nonto kagizagala kange beyete ndakanile bomuno ndewande mukanuna ndawa mwadani adijana nabo ende bakendilikananga yuthi baba baugite ibwega nthuke imbithika gitaka kabari rutha gutethagiria nto barabata kwibumba kenda gutambia rwendo nthiguruni nduga ngugena tukuruta ni gutuma tuka anto baba opumono nonto bamwene beraga baluseta opu kinya maisha dai mwene kwa gabwa kuroda batingogena tukuruta me anongo kya mwada ne ugite tokwanage kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Martin Mogambi Etana mbere kurumira ntito chietu nchokerete nyuma ya kagita agate kuraja nkomenyithie ntito nkuruki In Lumumba Estate, hustle is survival. When a loved one's lost, What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. That's me having the worst day ever. But then I saw them and I knew my besties were both going through it. And that's when I had an idea. That's OT. The socials are having him right now, but not for long. And that's Chico, certified stress girly and goated producer.
So we get to the spot, and what do these guys do? And just like that, I was having the best day ever. Sharing a Coke with my faves. Who will you share a Coke with? Tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngogea undagitare yamba area wamba kumenya kireo kwenda kuthomera kenda gitane na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bowibuoma shukuru enjaga ya undagitare egitaga ora college chionde cia undagitare batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere enjaga buru egatara ritwa gutungata ajie boega nthigurune yonthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits, such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukwa guarantee ugakenera gukara gwa kweja. Kwiritanithia kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utekuringa ndari. Twenda gajara mega kiria ritobetu kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ojukane ba mweri jo 5 ni bwetete na mbere. Itoko gwate ogeni. Nonto wa manto nkoroki arania na tuko kurokira 0719 223 223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana wete kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Jishindie chap njoo uishindire na Arua. Are imbibe byongongo chinda Ala augatembe cha mtokwa na riu tigushinda ki ende ni kuongera mbe. Betting can be addictive. Persons under the age of 18 are not eligible. Bet responsibly. Miaka 3 karia kajitwe ni murimo jo kansa ya kiu ithe uria ni mwitithia wa bikibiki augite kari kawe ni kakugitirwa chemotherapy Kenyatta na bate komba gukinya mbecha iri kwendekana ndi bakenda ntuba wendi bwega kubatethia kenda mwana wao atetheka. Tukumwikia chibitali kutibiwa lilo injoka, lakini hasta a certain point kwa eja kwa serious. Tukumwikia general kudiolongkua onkale mudia toyote ni mana daktari umwega atuilimbi to imbimu yajiti mona achoka au kala melo agitolifailo Kenyatta oni manto jani jambe kiretene nyamono ngondia kilandira yakyo ngondia ndithi ndira yayo kabiki kalandira itegemeaga ko ndira kendelie kenda no mono komba kubwa, lakini bado atabu Kenyatta ande oni ya kueni otedioni kuromba kibabwe bado tuna gena na njeje murimo romono rero kwambiria tutamere murimo rombere tenariko ora mwana je wakawendi wega bunte uro kuyirwa kanireka kya untu tegwa kumenya